KSU mentagasi ke arpoi truk nailar arzar penrio kalau IT dah ke dorkas sebarok ke live penrengot ke MLA ke beri unyau trap kum shibenta ban penbor ya kini kinong mikmat ban keran ban pensengau ya gisan tali kimat jeng dawa kiba ke KSU kalau bu akmat ke sorkar jela kam tam ha ke dorbar senrai jong ke Meghalaya Legislative Assembly kaman sedang nado ke arpsau truk mentau benai nalor ke live penrengot ke MLA nerilom kasih an persyawan penperu syaki arpsau ngot ke MLA kerilom garo kene kejeng laj IT ya kini ki dorkas ya kita kinong mikmat lai shimenta da ki dekot nagishnat ki bahab ha ki constituency ki ba ki MLA ki mikmat ya ki MLA lajit da ki paj babat kadai ka kamram jong ki ban ya keran ya ki mat ki jura ki bakta ya kalat yo kam yo jam bat ya ki jing jong kejai bendre ru barok kawai kumta ka seng ka ha kejeng stat jong kinong mikmat ya ka kamram ka ba ki dei ban le kaseng kan am syang klikti ban ya ki ya kita ki mat jing dawa ka ba ka sarkar jela kampat lab an penteri kampura ya ki jing angnut ki ba ka seng ka lebo akmat ka sarkar kumta ka seng da ka wai ki jing mat ka rai ban pelong ya ka sit in demonstration na ne ka jing syang kalai mangor la arpsau trik mentau benai ha ka mat dur bashir yang jang wok yang nang ba mar persya bat ka Shillong Civil Hospital na do ka por khatway bejeman step bat ha ka si ka babot bat kata ka arpsan trik an pelong ya ka sit in demonstration saha ki nyotali ki district jong ka beri unyau trap ha ka bede bat kala syai ka si ka arpu artrik ka sang kan ambu ya kino ki program jingi ki khanang bakan ampenwet ya ki samla ki ban yakon ya ka exam LDA bal penya da ka MPSC kene kalongkat kum ka khrwa bal pha daw samla pen syairani assistant general secretary ka KSU nama arba amdan personal interview shoot dekat computer based tapi no fake kung kita ngiringila keren ya kan ni pi teng bukli lala bah kerite boy personal te sapun feel kabah pia fight kung ni ada komen nomor bah teng ki badon hok ki do no badon jinga dei musuh no hamdan spa do po badon jinga dei lagi that is not fair yang mungkin ni tapi next time bayi mo kuat benih terilang tangga wanha keputus no kemudian maidiran keki isu dia sepuluh ter tanggini ah okay good very good tambah baik nak kertas no semua bah gede kejap mengkriu tipu lagi leda kelanti bayi kami bangila long civilized no boki agitate don't resort to violence kalau polisi semua please kata kedai kerja kerja agitate peacefully no problem mungkin mar kan mau ke report bagi Pak Central Intelligence nang ni Shatish Podel Hisu Ministry Pat ki ada kadai ka law order kino pet iki isu juga mo kata dia juga Pak cuma beli ni bang ide ki beri pula shy lagi beri ki pula long civilized mo agitate peacefully kata ka constitution ruk aini tanggulang don't resort please berkat lemi kun samla jungi kibat teri sabar ibu polis sabar yo jai yaki belum kita mo please kata dia ke cakap Pak Jumari mo berkat lem kibat ni yelek kelen sodo tidak kena kasih kena kentai kibat teri hotel kita ki post ke bawah ki share tentang tu jai yaki setelah kita tak kena belum benar mo please kata dia juga Pak Juma agitate peacefully no problem demand ketika hok dogli what